ҳафтаи гузашта муддати 2 рӯз дар кӯли ҷавонони шаҳри Душанбе чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба қайғиронӣ баргузор шуд. дар чемпионати кишвар ду даста аз шаҳри Душанбе вилоятҳои Суғду Хатлон байни ҳам дар масофаҳои 1000 метр, 500 ва 200 метр дар қайиқҳои якнафара, дунафара ва чорнафара рақобат намуданд. бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавон варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба қайғиронӣ баргузор гашта истодааст. таи 2 рӯз тибқи фармони раиси кумита дар шаҳри Душанбе дар кӯли ҷавонон имрӯз ва 29 ва 30 августи соли ҷорӣ чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. дар инҷо дастаҳо аз вилояти Суғд, 2 даста аз вилояти Суғд, 2 даста аз шаҳри Душанбе ва 2 даста аз вилояти Хатлон байни худ қувваозмоӣ мекунанд. мусобиқа дар масофаҳои 1000 метр, 500 метр ва 200 метр дар қайиқ ва канояи якнафара, дунафара ва чорнафара байни мардон ва бонувон баргузор гардида истодааст. дар ин мусобиқа варзишгарон ҳам аз шаҳри Душанбе ва аз ҳам вилояти Суғд бисёр дар сатҳи олӣ баромад карда истодаанд. мо умедворем ки ин мусобиқа бисёр дар як сатҳи баланд баргузор мегардад. матлуба Раҳматова ҳанӯз аз омони мактабхонӣ шефтаи қайғиронӣ буду барои омӯхтани ин ришта ва сайқал додани маҳорати худ аз ноҳияи Муъминобод ба шаҳри Душанбе омад. ба донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон дохил шуда, дар баробари ин дар назди мураббӣ Нурмуҳаммади Тоир нозикиҳои қайғирониро аз худ кард. ҳамин тавр тӯли 5 сол аст ки ҳамчун варзишгар фаъолият дорад. дар ин муддат дар чандин мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён гаштааст. аввалин боре ки ман дар ноҳияи Муъминобод рафтам, дар онҷо писаро бисёр буданд ва духтаро набуданд. аввалин духтаре ки дар онҷо машқу тамрин мекард ман ва хоҳарам Раҳматова роста. тӯли 5 сол мешавад ки ман дар ин намуди қайғиронӣ машқ мекунам ва аввалин бор дар ноҳияи Муъминобод дар назди Маҳсидин Раҷаб машқ карда ва ба мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ баромад карда ҷойҳои намоёнро гирифтам ва тӯли 2 сол мешавад ки ман дар Душанбе дар шаҳри Душанбе машқу тамрин мекунам ва Зоирҷон ва Нурмуҳаммади Тоир ва машқ мекунам дар назди инҳо ва ман дар якчанд мусобиқаи қайғиронӣ машқ карда ҷойҳои намоёнро гирифтам. матлуба дар чемпионати Тоҷикистон оид ба қайғиронӣ ки тӯли 2 рӯз дар кӯли ҷавонони шаҳри Душанбе баргузор шуд, аз шумори беҳтаринҳои мусобиқа буд. дар ин мусобиқа ман дар масофаи 500 ва дар масофаи 200 одиночка, двойка баромад карда ҷойҳои аввалро гирифтем. асосан рақибимон аз вилояти Суғд мебошанд. яке аз дастаҳои муваффақи чорабинӣ дастаи вилояти Суғд ба ҳисоб меравад. баъд аз марҳилаи вилоятӣ 34 нафар варзишгари беҳтарини вилоят роҳхати мусобиқаи қаҳрамониро ба даст оварданд. ин Ғаниф Абдусаттор ҳаст, Маҳмадов Аҳмадхоҷа, дар байни Канаисто Бобоҷонов Амирҷон, Бобоҷонов Бобоҷон, байни духтаро ҳастанд, ин Бобоҷонова Гулнора, Бобоҷонова Мунира, баъд Гостева Снежана, бачаҳо ҳастанд ки машқ кардан, надидаин ба натиҷа мебароянд, машқҳои аз таҳти дил машқ карда истоданд. хеле шодем ки дар ин мусобиқа баромад кардем. хусусан марҳилаи якум, марҳилаи дуюм гузарондем. аз марҳилаи дуюм беҳтаринҳоро интихоб карда мувофиқи талаб тартиби ҷумҳурии Тоҷикистон 34 нафар гирон омадем. ҳоло мана шогирдони мо ҷойҳои аввалро ишғол карда истоданд. мо хеле шодем ки ҳоле бо фардо 200 метре мешавад. мусобиқа
با سطحی بلند گذشته ایستاده است. رقیبان ما از خوجند اساساً پرقوتند. ما با آنها رقابت کردیم. یک چیزی نگرانی کننده هنگام گذراندن مسابقه آن بود که قایق‌های خدمترسان که در کل جوانان فعالیت می‌کردند به رفت برگزاری مسابقه خلل وارد می‌کردند. هنگام برگزاری مسابقه برای قایقران‌ها بحر و یا کلی آرام لازم است، ولی قایق‌های خدمترسان کلی جوانان این آرامی را از بین می‌بردند. متصدیان چاره‌بینی را لازم می‌آمد که تا آرام شدن موج‌های کل انتظار شوند تا مسابقه را گذرانند. ما این چند مرتبه این رو پیشنهاد کردیم، اما متاسفانه این برطرف شونده نیست. این سال اول نیست، طول چند سال است که ما این را مراجعت میکنیم با مسئولین باغ که وابسته به کل این قایق‌هایی که لودک‌های موتوری که حرکت میکنن یا از تاجران و یا برطرف نمیشوند و ما کوشش میکنیم که در وقتی که اینها حرکت نمیکنند در هم وقت مسافه خود را برگزار کنیم. در دوام سالهای قبلی ورزشکاران این رشته در چندین مسابقه‌های آسیایی و جهانی اشتراک می‌کردند. امسال باشد با سبب‌های به همگان معلوم یعنی بیماری کووید 19 نتوانستند که بیرون از مرز کشور روند. طول 5 سال است که من در این نمود ورزش مشغول هستم. سال 2016 در سمرقند چمپیونات برگزار شد. در اونجا در مسافه 1000 متر جای دوم شدم. من اینو در مسابقه اشتراک کردم، در مسافه 1000 متر سازوار جای دوم شدم و با همراهانم در 4 نفره سازوار جای اول شدیم در مسافه 500 متر. اگر من خدا خواهد راه‌ها گشوده شوند ولی مسابقه بین المللی ازبکستان تیار هستند، بین المللی مسابقه‌های در قرقیزستان هستند، با زبان روسی میژنارودنی رگاتا میگویند. بسیار این دولت‌ها در آنجا اشتراک میکنند و آلمان من تیاری دیده ایستاده ایم. اکنون باوری کامل داریم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند میبردارند. بهترین دستاوردها را در این رشته ورزشکاری شناخته شهریار دمینوف به دست آورده است. در این مسابقه هم به شهریار دمینوف میسر گردید که از نمود کنوی مقام اول را به دست آورد. مسابقه سال 2019 از ماه مرد برای ما شروع شد. مسابقه بین المللی یعنی با جام جهان در هندوستان بود که در اونجا اشتراک کردیم. اونجا 5 ورزشکار اشتراک کرد از تاجیکستان. در اونجا ما سزاوار یک مدال یکم، یک مدال دوم و 2 مدال سوم گشتیم. از این 5 مدال گرفتگی ما 3 تاش را شهریار دمینوف در کنوی یک نفره اشغال نمود. وقتی که با مسابقه یا مشق‌های تمرین من با دیگر دولت‌ها میرم، من پرچم خود رو با خود میگیرم. این یک روحیه بلند میدهد و وقتی که با زال‌ها می‌داری می‌بینی که در جای مسابقات همه پرچم‌ها آویزان است و یک وطن عزیز است. می‌خواهی که پرچم تو از آنها بالاتر باشد. از این ما مشق و تمرین می‌کنیم که وطن عزیز را در دیگر دولت‌ها پرچم کنیم. در اینجا بعضی قایقرانی مکتب
ҷумҳуриявӣ дар ин тараф ки шумо аз дохили вай дидед бисёр дар сатҳи олӣ аст. дар рушди соҳа қадар камбудиҳои ҷиддиам нест, зеро ки бо ташаббуси кумитаи ҷавон варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи миллии олимпӣ ва бо дастгирии федератсияи қайғиронӣ ҳама лавозимотҳои варзишӣ мерасанд ва варзишгарон дар сатҳи олӣ дар базаҳои қайғиронии ҷумҳурӣ машқ карда истоданд ва як варзишгари бисёр бо маҳорат ва дар сатҳи ҷаҳонӣ ки баромад мекард Дамин Шаҳриёр аст, бо стипендияи кумитаи миллии олимпии ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин мегардад. ҳамин тариқ дастаҳо 2 рӯз миёни ҳам рақобат намуда ғолибонро муайян карданд. дар натиҷа аз нави канои якнафара ҷои якумро Шаҳриёр Даминов ва дар байдарка бошад Манучеҳр Баёзов аз они худ карданд. дар байдарка ба масофаи 1000 метр бошад қайғирони вилояти Суғд Ғафуров Абдусаттор ғолиб гардид. дар ҳайати дастаӣ бошад дар намуди байдарка ва дар эстафета дастаи шаҳри Душанбе ва дар нави канои тими вилояти Суғд пирӯз шуданд. камбуди ҳамин ки хусусан дар нети медисина ва хӯрокворӣ ё дар хонашон хӯрок мухӯранд контрол карда истодем, баъд гуфта истодем ки бояд иро хӯрад ва ё хӯрад, хусусан ғизо лозим. нақшаҳои мо ҳамин аст ки машқу тамҳоро монда зиёд намуда рохат ба бозиҳои олимпӣ гирем. падару модарам аз розӣ буданд. вақте ки мо пешниҳод кардем гуфтем ки машқ мекунем, падару мадармон розӣ буданд ва ҳамсоя ҳам розӣ буданд. матлуба Раҳматова мехоҳад ки боз ҳам маҳорати худро сайқал дода бо паси сар шудани мушкилиҳо ба мусобиқаҳои байналмилалӣ рафта мақомҳои шоистаро ба даст оварад. шарту шароитҳои тамрин хеле хуб ҳастанд. дар як ҳафта 6 маротиба, дар як рӯз 2 маротиба машқу тамрин мекунам, саҳару бегона. ман дар донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи Саидмуъмин Рафимов таҳсил дорам ва курси 4 мехонам.